Yang Betawi guys punya banyak ondel-ondel guys. Di antaranya Markona guys, Haji Udin, Haji Ompong. Ada guys anaknya Markona guys. Hasil pernikahan dia dengan Haji Udin yaitu. Hey, what's up ondel enemy? Wadidaw. Waduh guys. Saya mendengar ada suara musik guys. Ini guys nih. Musiknya adalah guys musik Indonesia My Country guys. Indonesia musik My Country. Musik ondel-ondel. Wadidaw guys ini guys. Wow. Aduh guys, Markona guys, rupa-rupanya guys mendarat di jadi keramat guys di Kunir. Wadidaw. Mantul guys nih. Waduh guys, ada bocil lari guys, hati-hati guys, awas. Wih. Waduh. Ada ondel-ondel guys, mantul guys. Kita baru tiba saja guys. Wih deh. Wow. Wih. Ondel-ondel, Markona merajalela guys. Wih deh. Mantul guys. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Mantap guys nih. Wih. Ondel-ondel mantul. Ya, mantul guys. Ya. Wait, off the motor. Waduh guys. Ada pasukan bocil guys. Pasukan bocil siap guys mengeladeni guys. Widih, meladeni guys. Meladeni duet guys. Widih, mantul guys. Mantap guys nih. Wih. Ondel-ondel guys, siap berdendang guys. Ya, ondel-ondel Markona guys, berambut silver guys. Widih. Mantul. Akan ahla. Suka ya ondel-ondel enggak? Mantap guys. Mantul guys nih, ondel-ondel Markona sendirian guys. Dia seperti lagi jomblo guys. Wah. Maka dari itu guys, ada teman-temannya guys. Widih. Mantap guys, mantap. Mantap guys. Wis. Ondel-ondel pasukan guys. Seram menyeramkan. Widih, mantap guys nih. Widih. Mantap guys. Wis. Mantul guys. Para kaum bocil guys. Mantap betul guys. Widih. Nah, ini guys tonah guys. Waduh. Iya. Mantap guys. Ondel-ondel berdendang, bersukaria guys. Mantap guys nih, ondel-ondel guys. Berbincang-bincang guys sebelum dia joget guys. Wih. Mantul guys. Wow, awas, waduh. Ondel-ondel kencing guys. Wah. Misi ya. Mantap guys. Ondel-ondel kencing. Iya. Wah. Ondel-ondel kencingnya. Mantap guys nih. Waduh guys, ada yang ngesot guys. Ustaz ngesot. Waduh. Wow. Waduh guys, ada si Tonah guys. Si Tonah guys. Datang guys. Wow, mantul guys. Tonah guys nih. Si Tonah guys berdendang guys. Mantap guys nih. Wadidaw. Iya. Mantap. Iya, mantap guys. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Mantul. Mantap betul guys. Ondel-ondel berjoget di sore hari guys. Di Sabtu hari. Ya, hari Sabtu guys. Aduh. Mantap guys nih. Ya, ondel-ondel celeng, ini. Ondel-ondel celeng guys. Habis minum obat guys. Ya. Minum obat guys. Obatnya banyak guys. Iya. Widih. Mantul guys. Oh, ada motor lewat guys. Ada motor lewat. Ke palang ondel-ondel. Waduh. Gaswat nih guys nih, gaswat. Ya, awas motor, awas. Ya. Wih, mantap guys. Wadidaw guys.
Mantul guys, mantul. Mantap. Ondel-ondel kejepit guys. Wah. Ondel-ondel kejepit. Wis. Oh no. Ondel-ondel guys, mantap guys. Kita dekati guys. Agar lebih dekat bersama ondel-ondel mantul guys nih, mantap guys nih. Mantap betul. Wih. Iya. Mantap guys. Wis. Mantap guys nih, ondel-ondel guys, pada berantem guys. Waduh. Hah? Mahal. Ya. Oke guys, mantap terus guys. Jangan lupa guys, subscribe terus guys di Ondel Nahla guys. Mantap. Ya guys. Mantap guys. Keren guys ini guys, ondel-ondel guys. Berjoget. Waduh guys, wah. Waduh, pelanggaran 12 nih guys nih. Waduh. Nah, palanya copot guys. Wadidaw. Waduh guys. Nih berbahaya nih guys nih. Ondel-ondel palanya copot. Waduh guys, ada aja guys nih ya. Ya, ondel-ondel guys. Berdendang, bersukaria guys di hari Sabtu. Mantap guys nih. Ya. Widih. Awas, ada motor. Oh no. Wih. Palanya copot, guys. Iya. Wah. Mantap guys nih, ondel-ondel guys, pala copot. Wadidaw guys. Ondel-ondel guys. Mantap guys nih. Ondel-ondel berdendang di sore hari ini bersama para kaum bocil dan para youtuber ondel-ondel guys. Mantap guys. Nih ondel-ondel sedang keliling kampung. Markona adalah satu ikon ondel-ondel Sanggar Neng Betawi guys. Sanggar Neng Betawi guys punya banyak ondel-ondel guys. Di antaranya Markona guys, Aji Udin, Aji Ompong. Ada guys anaknya Markona guys. Hasil pernikahan dia dengan Aji Udin yaitu Tini guys. Mbok Tini guys. Cuman Mbok Tini ini lagi nggak ikut dia guys. Karena ini katanya ada kondangan dia, katanya sih. Mungkin pulangnya malam kali buat ininya ya. Iya. Mantap guys nih. Widih. Ya, mantul guys. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Mantap guys. Tetap guys di Ondel Nahla guys. Mantul guys. Ya guys ya. Mantap betul guys. Sampai jumpa guys di video selanjutnya guys. Tetap di sini guys. Terima kasih. Dadah.